السلام علیکم بیننده های ارجمند. برنامه نوبتی توجه منظور شماست. ما امروز درباره پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی صحبت میکنیم. پیام سنه 26 ینور به مجلس عالی ارائه گردید و آن طریق صدا و سیما، طریق مستقیم همان روز از ساعت 10 شروع شد و به تمام تاجیکستان پخش گردید و همگان آن را در افیر مستقیم تماشا کردند و شنیدند. و البته این پیام راهنمای فعالیت هر یک نفر شهروند است و امروز ما در برنامه دعوت کردیم آنهایی را که متخصص هستند، کارشناس هستند و هر یکی بابت نکته های مهمی این پیام امروز برای ما و شما حرف خواهند گفت و این لحظه من آنها را به شما معرفی میکنم. خیرینیسا تیمیروه، استاد دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند به نام محمد عاصمی، نامزد علم‌های پداگوژی داتسین. خوش آمدید میگم. شهرت سیدزاده، نامزد علم‌های سیاسی داتسین، استاد دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان. خوش آمدید میگم. کریم و عنایت خان، نامزد علم‌های اقتصادی داتسین کافه اقتصاد و صاحبکاری دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در شهر خوجند. خوش آمدید میگم. و همچنین ممنون نورزاده، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه شهر بستان. خوش آمدید میگم. راستی مهمانان برنامه امروزی ما نفران بسیار فعال هستند که دائمی در برنامه ما از موقع شهروندی خودشان حمایت کرده دائم فعالانه اشتراک میکنند و ما بارها از صحبت‌های پرمضمون ایشان بهره ور گشته ایم و فکر میکنم امروز هم آن مسئله که امروز ما مطرح میکنیم از زبان خود ایشان ما بازم برای شما نکته های مهمی این پیام رو برای شما بازگویی خواهیم کرد. خب من اول در آغاز سوال عمومی گفتنی هستم که پیام این ساله از پیام های پیشین چی فرقیت داشت؟ مرحمت. خرسند هستم و میخواهم که اولو با پیام امساله همه شهروندان عزیز را تبریک نمایم و به همه آنها برای در عمل جاری کردن این پیامی که از طرف اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پیشنهاد ارائه کرده شد در کار و فعالیتشان موفقیت ها تمنا نمایم. در حقیقت هر سال ما پیام رو میشنویم، برای اجرای پیام های هر ساله کوشش به خرج میدهیم، در همچون تشویقاتی در شهر و ناحیه ها، در دانشکده، در محله ها این پیام رو بررسی می نماییم و پیام امساله رو پس از شنیدن من همچون زن، همچون آموزگار، همچون رئیس زنهای محله قاری رحمت قربانوف اون نقطه هایی که جناب عالی نسبت زنها بیان کردن به من که سابقه داری مهنت و نفقه خوری چندین ساله باشم هم به من الهام تازه بخشید و من میخواهم که برای همین قدر قدرشناسی جناب عالی ما زنها از این هم زیادتر دوچند مهنت کرده در تربیه فرزند، در عائله داری و زنهایی که امروز برای در جمعیت فعالیت دارند با آنها باز یک مراتب دیگر چی عصبی مستحکم قوه الهی میخواهم که برای در عمل جاری نمودن این پیام پرزیدنت، این گفته های پرزیدنت حسی سزاواری خود را گذاشته باشیم. تشکر. خب من یک نکته را گفتنی هستم، همیشگی وقتی پیام ارائه میشد در مورد سیاست سخن میکنن که خب معلوم است که در پیام همچنین در برابر آینده بینی رشد ساحه‌های خواجگی خلق کشور همچنین سیاست داخلی و خارجی نیز بازگویی می شود که مثلا در سال رفته آغاز شده تاجیکستان کدام سیاستی را راه پیش میگیرد که مثلا مناسبت می سازد در مورد سیاست خارجی خودش. معلوم است که مثلا امروز جامعه جهانی تاجیکستان را چون یک کشوری دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی صاحب استقلال میشناسد، اعتراف کرده است و در سازمان ملل متحد برابر دیگر دولت‌های روی عالم صاحب آواز است. و من میخواستم از شما محترم شهرت سیدزاده در مورد رشد سیاسی گویم داخلی و خارجی تاجیکستان در پیام چگونه ارائه گردید؟ مرحمت. البته همه ساله هنگام ارائه پیام پیشوای ملت وابسته به سرعت رشد ساحه‌های مختلف حیات جامعه و وابسته به اوضاع سیاسی جامعه جهانی پیام ارائه کرده می شود و در مجموع با نظر داشت آنکه سمت سیاست خارجی
кишвар баъди солҳои 2000 аз рӯи принсипи сиёсати дарҳои кушод пеш меравад ва тоҷикистон ҳам мутобиқи конститутсия ва ҳам мутобиқи манфиатҳои миллии хеш ҳамкориҳои хешро бо созмонҳо ва давлатҳои дуру наздик ва бо назардошти ҳаллу фасли масъалаҳои умумибашарӣ таҳия менамояд ва албатта маҳз дар замини анаҳмин манфиатҳо ва бинишҳои дурбинона имсола паём низ вобаста ба масъалаи таҳкими субот ва амният дар минтақа махсусан дар ҳамсоя кишвари мо афғонистон бо назардошти он ки яке аз кишварҳои бисёр ҳам барои мо дӯст ва аз нуқтаи назари геополитикӣ ва геостратегикӣ ҳамчун як маркази бархӯрди манфиатҳои геополитикии кишварҳои абарқудрат қарор дорад. имрӯз тоҷикистон принсипи анамин ба даст овардани сулҳ дар афғонистонро бо назардошти ба эътибор гирифтани манфиатҳои худи мардуми афғонистон ва бо назардошти қарори ҳукумати афғонистон ва албатта бо иштироки он кишварҳои шарике ки ҳадафи ба эътидол овардани ин кишварро доранд борҳо ин таклиф аз ҷониби роҳбари давлат аз минбарҳо садо дода шуданд ва имрӯз низ тоҷикистон ҷонибдори анамин сиёсат аст ва ман фикр мекунам бисёр мавқеи устуворона аст ва маҳз ҳамкориҳои тоҷикистон дар замини анамин принсип сурат мегирад ва фикр мекунам соли ҷорӣ бо назардошти он ки тоҷикистон раёсатии созмони ҳамкории шанхайро бар ӯҳда дорад ва эҳтимоли қавӣ ҳаст ки дар рӯзҳои баргузории ҷашни 30-солагии истиқлолияти кишвар ташрифи сарони давлатҳои аъзо хоса давлатҳои абарқудрат ҳастанд ва умуман созмон бисёр ҳам созмони бонуфуз аз нуқтаи назари он кишварҳое ки масалан аз нисф зиёди аҳолии кишварҳои дунё дар ин кишварҳои аъзо зиндагӣ мекунанд ва аз нуқтаи назари потенсиали ин давлатҳо дар созмони милали муттаҳид ва он нақше ки дар ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ доранд фикр мекунам ин бисёр як мавқеи солим аст ва ин мавқеъ аст ки ҳам ба манфиати тоҷикистон ва ҳам ба манфиати таҳкими суботу амният дар минтақа ба ҳисоб меравад. хуб дар мавриди гӯем сиёсати дарҳои боз гуфтед ва ҳамчунин ман мехостам анин нуктаро низ шарҳ медод ки дар мавриди оне ки имрӯз тоҷикистон хушбин аст бо ҳамаи ҳамсоя кишварҳои худ ҳамчунин он давлатҳое ки пеш аз ҳама дар мавриди муносибат манфиатҳои ҳарду ҷонибиро ба инобат мегиранд. маълум аст ки дар сиёсат манфиат аст. масалан ҳар як давлате ки мисал мехоҳад ҳамкорӣ кунад албатта аз манфиати худаш ҳимоя мекунад ва дар ҳамин масалан радиф баёни он ки масалан тоҷикистон эҳтиром мегузарад ба он ҳамкориҳо ва ҳамчунин тақозо мекунад ки воқеан анами ҳамкориҳо бояд бо дар назардошти манфиати ҳарду ҷониб ба нақша гирифта шавад. ман мехостам ин нуктаро низ шарҳ медодед. хуб дуруст зикр намудед ки ҳама гуна давлат дар муносибатҳои берунаи худ пеш аз ҳама барои ҳимояи манфиатҳои миллии хеш пеш аз ҳама талош менамояд ва тоҷикистон низ дар ин маврид истисно нест. вале дар муносибатҳои байналхалқӣ потенсиали низомӣ ва потенсиали иқтисодии давлатҳо нақши бисёр ҳалкунанда доранд ва бинобар ҳамин тоҷикистон дар ин давраи соҳибистиқлолӣ тавонист ки ҳам бо тавассути пешниҳоду таклифҳои байналмилалии худ оид ба масъалаҳои умумибашарӣ хоса ба масъалаи об масъалаҳои гуногуни экологӣ ки ташаббус кард як андоза мавқеи худро дар арсаи байналмилалӣ устуворона ба маъраз гузошт ва бисёре аз кишварҳо тоҷикистонро ҳамчун як кишвари ташаббускор ва ҳам як кишваре ки дар фикри манфиатҳои умумибашарӣ низ ҳаст шинохтанд. ин бисёр хизмати бузурги роҳбари давлат буд ва имрӯз низ тоҷикистон гарчанде ки бо назардошти намин нишондиҳандаҳои хуб ҳарбиву иқтисодиву моливӣ дар муқоиса ба баъзе кишварҳои абарқудрат на он қадар потенсиали бузург дорад вале дар ҳамкорӣ дар анамин созмони ҳамкории шанхай ва дигар созмонҳо
тоҷикистон мавқеъгириҳои бисёр солим дорад ва ин кишварҳои аъзо низ дар навбати худ барои таҳкими субуту амнияти минтақа кӯшиш менамоянд, чун онҳо низ ҷонибдори анамин мавқеъгириҳо ҳастанд ва фикр мекунам он ҳадафҳое ки имрӯз дар назди хуб ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гузошта шудааст, татбиқи анами ҳадафҳо имкон медиҳад ки боз ҳам тоҷикистон мавқеи устуворонии хешро ҳимоя карда тавонад ва албатта бе рушди илм, бе рушди иқтисодиёт, бе ба даст овардани натиҷаҳои назаррас дар соҳаи нанотехнологияи муосир ё технологияи рақамӣ ё ҳатто имрӯз роҳбари давлат дар бораи иқтисоди рақамӣ ҳам гап заданд ки имрӯз мо хо нохо ба низоми байналмилӣ ворид шуда истодаем ва аз ҳамин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки имрӯз тоҷикистон аз рӯи ҳамин принсипи дарҳои кушод як андоза тавонист ки анамин баланси ҳамкориҳои худаша бо чанде аз шарикони стратегӣ аз ҷумла Русия, Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва чанде аз ҳамин созмонҳои байналмилӣ нигоҳ дорад. Албатта назари коршиносон оид ба ин масъала гуногун аст. Гоҳ масалан ҷонибдори масалан якҷониба пеш бурдани сиёсати хориҷӣ ҳастанд. Вале ба ҳар ҳол таҷрибаҳое ки масалан мо ба даст овардем солҳои тӯлоние ки масалан қариб 20 сол мешавад ин принсип амал мекунад, нишон дод ки мо ба натиҷаҳои муайян расидем. Албатта барои як ба мисли Тоҷикистон бар ин кишвар пеш бурдани анамин хуб ҳамроҳ шудан ба бозиҳои байналмилалӣ на он қадар кори саҳлу осон аст ва ба ҳар ҳол ба ҷуръати роҳбари давлат ба он талошҳое ки новбаста аз мушкилотҳое ки мо масалан дорем ҳамин қадар натиҷаҳое ки мо расидем, ман фикр мекунам инам барои сиёсати хориҷӣ як дастоварди назаррас аст. Бале, ташаккури зиёд. ва инҷа бисёр ишораи хубам шуд дар мавриди иқтисодиёт ва маълум аст ки баъди сиёсат иқтисодиёт як соҳаи бисёр муҳим аст ки воқеан рушди ҳар як давлат аз пояи иқтисоди он аст ки чун иқтисод пеш рафт боқӣ ба ҳамаи дигар соҳаҳо имконият мешавад ки воқеан дигар соҳаҳо низ рушд кунад ва ҳамчунин ман мехостам аз шумо муаллима дар мавриди дар паём бобати рушди иқтисодиёт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чӣ гуфтанд? Марҳамат. дар паём дар ирояи худ пешвои миллат қайд намуданд ки 4 ҳадафи стратегии миллӣ, яъне ки ин баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, истиқлолияти энергетикӣ бевосита барои аҳли ҷомеа ки мо баъд аз хуруҷи бемориҳои пандемия баромада истодаем ки ин таъмини амнияти озуқаворӣ ва бевосита барои аз он бӯҳроне ки қарор дорем баромадан ва барои бо ҷойҳои корӣ таъмин намудан, ин ҳадафи 4 саноати кунонии кишвар мебошад ки ин бевосита барои ҳар як шаҳрванд чихеле ки мо дар ин бӯҳрон қарор доштем муҳоҷирони меҳнатӣ аз 406 000 нафар ба 106 000 нафар расид, яъне ки 300 000 нафар аллакай дар дохили кишвар фаъолият бурданд ки ҳар як нафар албатта саҳми худро барои ҳар як соҳа расонид, яъне ки ин бевосита ба худи сатҳи иқтисодиёт таъсири мусбии худро расонид, яъне ки барои анамин саноати кунонии кишвар барои бо таъмин намудани ҷойҳои корӣ ва барои сатҳи иҷтимоии аҳолӣ барои аз ин ҳолат баромадан таъсири мусбии худро мерасонад. ташаккур. ман мехостам дар мавриди анамон қисмати 4 ҳадафи стратегӣ ки мо гуфтем воқеан як нуктаи бисёр ҷолиба инҷа ишора карде дар мавриди ҳамонҷа пешвои муаззами миллат гуфтанд ки ҳамин сол баста шудани роҳҳо ва берун нарафтани гӯем қисми зиёди масалан муҳоҷирони меҳнатӣ дар дохил кор кардани онҳо собит кард ки мо метавонем дар оянда ин қишри аҳолиро ки воқеан ҳам шумори хеле зиёд ҳам ҳаст метавонем бо ҷойҳои корӣ и доимӣ ва маоши шоиста таъмин карда бошем. ман мехостам назари шуморо вобаста ба амин масъала пурсида бошам ки воқеан дар бахши саноаткунонии кишвар маълум аст ки мо бештар дар замони шӯравӣ ҳамчун кишвари содироти ашёи хом шинохта мешудем. масалан пахтае ки мо истеҳсол мекунем бештар ба берун мерафт ё масалан дигар ашёе ки масалан мо истеҳсол мекунем. имрӯз пешниҳод аст ки ана ҳамин маҳсулоте ки
گوییم اشیاء خامی که در اینجا استحصال می شود باید در داخل کارکرد شود تا تواند که مثلا هم بازار داخلی رو تامین کند و همچنین تواند که به بازار بیرونی برآورده شود. چون معلوم است که از روی قانون اقتصادی چون مال به اکسپورت رفت البته از آنجا مثلا گوییم اسعار قوی می دارد، یعنی تیورده ولیوت شده می دارد، یعنی این برای گوییم قوت یافتن گوییم سطح اقتصادیات خدمت میکند. من میخواستم نظر شما رو بس به این مسئله پرسیده باشم. البته سال گذشته چخیلی که قید کرده شد 300 کارخانه های صنعتی به عمل داده شد، یعنی که بنیاد کرده شد که در اینجا الکی 6500 نفر با جایهای کاری دائمی تامین گردیدند. اکنون برای صنعت کنونی چخیلی که در بالا قید کرده شد بیوسته در اینجا متخصص هم به نهایت نقشه کلان میبازد که هر یک کارخانه های صنعتی استحصالی با خودجگی های دهقانی، یعنی که با آن اشیاء خامی که استحصال کرده می شود برای کارکرد نمودن علاقمندی زیچ دارد. اکنون در اینجا نه تنها فقط آن جایهای کاری که از طرف کارخانه های صنعتی استحصالی تامین کرده میتوانند، حتی میتوانند خودجگی های دهقانی، یعنی که آن منطقه های دوردستی که آنها خود را با کار تامین میکنند کار و فعالیت خود را دوام داده توانند، برای آنکه برای این کارخانه های صنعتی کنونی نارساگی همین مقدار محصولات لازم می آید. غیر از این باز یک چیز دیگر را قید کردن لازم است که نه تنها مهاجرت مهنتی به عمل آمد، حتی مهاجرت تعلیمی نیز در اینجا به عمل آمد که دانشجویان، یعنی که آن دانشجویانی که ختم کنندگانی که میخواستند دوام تحصیل خود را در دیگر دولت ها و مملکات دوام دهند در داخل کشور داخل شدن، یعنی که این هم علاقه هم بودجت دولت و اجرت اقتصادی گیریم و برای متخصص در داخل کشور ماند، یعنی که این متخصصانی که در داخل کشور ما بازآموزی نمودن، دانش خود را مکمل کردن، سواد خود را مکمل کردن، یعنی که آنها در کارخانه‌های صنعتی استحصالی ما فعالیت خود را دوام داده میتوانند. بله تشکر. من از محترم ممنون نورزاده پرسیدنی هستم که همیشگی در برآمدهایشان پیشوای معظم ملت به جوانان بسیار یک توجه خاص میکنند، چون همیشگی میگن که جوانان آینده سازی این دولت و ملتند. از پیام برای خودتان چی گرفتید و آن را جوانان برای خودشان چگونه قبول کردند؟ مرحبا. تشکر زیاد. واقعا هم طور اشاره کردید هر یک پیام رهبر دولت محترم جناب عالی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یک دورنما، یک سند حجت و راهنمایی است که برای تمامی سمت‌های فعالیت نگرانیده می شود و این پیام از دیگر پیام ها با آن فرق می کند که مخصوصا با نتیجه گیری از یک سالی بود که برای تمامی، نه بلکه برای تاجیکستان بلکه برای تمامی ساکنان سیاره یک سالی به نهایت مشکل و سال حساس آمد و با نظرداشت آنه که جمهوری تاجیکستان با سیاست موفقانه محترم جناب عالی قدم های استواری بهادرانه خود را در مبارزه بر ضد بیماری مذکور نهاد و با عزم و اراده استوار و متانت شکست ناپذیر محترم جناب عالی در سال 2020 ما توانستیم که یک چند چاره‌بینی‌های سطحی بین المللی و همزمان یک چند چاره‌بینی‌های سیاسی رو با اشتراک وسیع جوانان برگزار نموده باشیم که با مسئله بلند برداشتن سطح خودشناسی و خویشتنشناسی جوانان خصوصا در این مرحله به نهایت مساعدت فعال نمود. از جمله با قرار سازمان بین المللی یونسکو تجلیل گردیدن 5500 سالگی سرعظم باستانی، 700 سالگی شاعر برجسته تاجیک کمال خوجندی و همزمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس های محلی و در این زمینه همزمان برگزار کردن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اولین مراتبه در تاریخ دولتداری نوین ملی زیاده از 10,000 جوانان با الهام از سیاست موفقانه رهبر دولت همچون ولنتیور در برگزاری این معرکه مهم سیاسی سهمی ارزشمند خود را گذاشتند. یعنی مشاهده می شود که امروز با درک مهمیت صلح و ثبات و نقش کلیدی محترم جناب عالی در تحکیم صلح و ثبات کشور، جوانان نیز همچون پیروان پیشوای معظم ملت در عملی نمودن سیاستی عاقلانه و موفقانه حصه ارزشمند گذاشته ایستادند. از جمله با پیشنهاد محترم جناب عالی افزون گردیدن استیپندیای دانشجویان، اسپیرانتان، دکترانتان این یک نمونه روشن غمخواری به نسل شایسته محسوب می‌یابد. اگر مشاهده نموده باشیم در آغاز پیام محترم جناب عالی
ба масъалаи таваҷҷӯҳ намудан ба масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати донишандӯзии ҷавонон ва насли шоистаи замон ибрози назар карданд ва ишора карданд ки танҳо аз соли 1991 то имрӯз мо зиёда аз 3020 муассисаҳои таълимӣ бо зиёда аз 1 миллиону 300 ҷойи нишаст бунёд кардем ва мавриди истифода додем ва ин раванд имрӯз ба истиқболи сазовори сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо маром идома дорад ва танҳо то ин муддат аз рӯзе ки муҳтарам ҷаноби олӣ фармони хешро дар бораи истиқболи сазовори сисолагии истиқлолияти давлатӣ эълон намуданд зиёда аз 18300 иншооти таъиноти гуногун дар мамлакат мавриди истифода қарор гирифт ва ҳамзамон бо пешниҳоди муҳтарам ҷаноби олӣ дар доираи баргузории тадбирҳои солҳои 2020 солҳои 2040 солҳои 20-солаи омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиатшиносӣ бо пешниҳоди муҳтарам ҷаноби олӣ бо мақсади дастгирии ҷавонони соҳаи илмҳои дақиқ пешниҳод карда шуд ки минбаъд дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат доир карда шавад ва албатта боварии комил дорем ки ҷавонони саодатманди мо аз ин имконият ва дастуру раҳнамоиҳое ки муҳтарам ҷаноби олӣ ин қадар ҳамчун роҳбари ҷавонпарвар ба ҷавонон такя мекунанд ва аз ҷумла ишора медоранд ки ҳамаи тадбирҳои судманде ки имрӯз дар мамлакат амалӣ карда мешавад маҳз ба хотири ояндаи осудаю ободу дурахшони ҷавонон равона мешавад ва ҷавонони мо бо илҳом аз ин сиёсати муваффақона саҳми арзишманди худро дар гулгушукуфоии ватани азиз ва истиқболи сазовори санои фархундаи миллат хоҳанд гузошт. Ташаккури зиёд. من یک نکته رو از معلم پرسیدین هستم. شما در آغاز سخن از زنها یادآوری شدید. شما یک نفری فعال جامعه هستید. امروز در برنامه نفران فعال اشتراک دارید که در برابر برآمد در برنامه امروزی شما همچنین بعد اندک وقت بازم در معرکه‌های تشویقاتی یا ترغیباتی یا فهماندهی همین نکته‌های پیام با مردم وا می‌خورید. و سوال نوبتی من به شما است که چون با مردم وا خوردید بیشتر از چی سخن می‌کنید؟ و امروز من همچون تشویقاتی چی میگویم؟ در حقیقت جناب عالی بسیار در خصوصی زنها سخن‌های عجایب گفتند. من سال 1999 سردار اداره معارف ولایت تعیین شده بودم. در همون وقت شهر خوجند مکتباشند 30 مکتب بود. 30 مکتبند یک 5 تا 6 تا زنک بودن. دیرکتوری سروری زن بودن، فعالیت داشتن خلاص. همون جاند من گفته بودم که همین در اون جایی که خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد. این گپا بیهوده نبوده است. و در اون جایی که باز میگویم مردها به ناگاه شما هم امروز از تلویزیون وقتی که تماشا میکنید خفه نشوید، در حق شما یگان خیل چی نداریم، فقط همین رو گفتن یگان خیل فکری بد نداریم. هستید شما حمایتگری ما هستید، شما هستید که ما برآمده کار میکنیم، فعالیت میکنیم، شما پاسبان دولتی ما هستید، شما حمایتگری زن ها هستید. لیکن انا همین در اون جایی که زن هست آباد شدنشه. باز یک بار دیگر از دیرکتوری دانشکده پلیتکنیکی هم دیدم. دانشکده پلیتکنیکی اوزی دیرکتورمو سیدی دلافروز هستند. دوامی 3 سالی که دیرکتوری کردن در اونجا همین قدر کارهای آبادانی و تعمیری و دیگرگونی ها به راه مانده شد که در حقیقت زنهای ما امروز جسور هستند، زنهای ما نوآور هستند، زنهای ما ایجادکار هستند. وقتی که من به تشویقات به نزد مردم میروم به زنها بسیارتر مراجعت میکنم که سرفکاری سری آشتانی خاندان زنها هستند و آنها هستند که همون عائله آباد می شود. ما میدونیم که عائله یکی که خردترین دولت است. وقتی که عائله آرام می شود در آنجا بچه های عاقل و دانای فاضل تربیت کرده می شود. جمعیت به وقتی که از آنها فایده می رسد. این ما میگوییم که در حقیقت رسالت زن را امروز ما دیده ایستادیم که برای جمعیت همین خیل نفع گذاشته ایستاده است. غیر از این همین صرفه‌کاری دیگر ببینیم. اگر من 1 ماه 2 ماه باز می شود که برای صرفه‌کاران استفاده بردن برق رعایت کنیم، چون که این همش از زنهای ما وابسته است. زنهای ما وقتی که همون برقی خانه‌شانند بودگی ثمرناک استفاده میبرند. من برای پیام روم که همین مقصد البته به زنها مراجعت میکنم، به همون شنوندگان مراجعت میکنم که همین چیز در عائلهشون به اعتبار گیرند و این در تربیت فرزند هم به خزینه عائله هم
фоидаш бисёр мерасад ва занҳои мо метавонанд ҳамин хел роҳҳо ки дар тарбияи фарзанд ҳисси худошонро гузоштагӣ бошанд. чӣ хеле ки гуфтанд дар соли гузашта соли ниҳоят вазми буд дар тамоми дунё ва мо мана якчанд маротиба ба ҳамин ба воситаи намоиши телевизионҳо баромад карда ба мардум муроҷиат кардем, ба занҳо муроҷиат кардем ки ҳамин ба хондани китоб фарзандонро машғул кунем, ба ёд додани дар оила муносибат, дар оила пухту пазу хӯроку дигар чизҳоро омӯхтанро ёд доданро тавсия кардем. ин барои як сол не. ина мо бояд доимо дар фаъолияти худ истифода барем, дар зиндагии худ истифода барем ва чӣ хел президенти мо ғамхор ҳастанд барои мо ана ҳамин қатра дарьё шавад, мо қатра ёд дода барои пешравии ҷумҳурии худамон ҳиссаи худро гузошта мебошем. ҷавобан ба ин ғамхорӣ бояд ҷавобгӯ бошем. бале, ташаккур. хуб муаллима, ман ана ҳамун саволе ки ман додам, ин саволи умумӣ аст барои ҳамаи шумо ки чун дар вохӯриҳои фаъолон ва гурӯҳҳои ташвиқотӣ рафте, шумо ба мардум чӣ мегӯед аз паём? мо бештар бо ҷавонон кор мекунем, бо донишҷӯён фаъолият мебарем. ба дарки донишҷӯён чӣ хеле ки муаллимаи азиз қайд карданд, он сарфҳои сариштае ки дар ҳудуди оила ба амал меояд ва он ба донишҷӯёне ки нисбати аз тарафи пешвои миллат сипоришҳое ки дода шуда буд, дар воқеан онро ба амалӣ сохтанд. яъне ки он мутахассисоне ки дар ҳақиқат оянда мехоҳанд ки ҳамчун мутахассиси босавод донишманд кор кунанд, фаъолият баранд, бевосита бояд ки аз рӯи он нақшагузориҳое ки дода шуд фаъолият баранд. яъне ки он мехтуни китоб, яъне ки он сипоришҳое ки дода шуда буд бояд ки онро дар амал дар воқеан иҷро намоянд. анакнун дар инҷо оиди мутахассисон чӣ хеле ки мо дар инҷо қайд намудем, бевосита мутахассиси соҳа ҳозир вобаста ба соҳа норасоӣ дида мешавад ки ҷалб намудани худи мутахассисони соҳа ба корхонаҳои саноати истеҳсолии дохилии кишвар ки ин ҳам яке аз қисмҳои асосии иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад ва барои беҳбудии фаъолияти кории ҷавонон ки яке аз ояндаи миллат ба ҳисоб меравад, бояд ки ҷавонон иродаи қавӣ дар кору фаъолияти худ баранд. бештар дар кору фаъолияти худ мо ба донишҷӯён такя мекунем ва ба онҳо ин пешниҳодҳоро медиҳем. бале, ташаккури зиёд муаллима. муҳтарам Саидзода, ман аз шумо як нуқтаро пурсидани ҳастам. аслан як сиёсат чизи аҷоиб аст. масалан махсусан масъалаҳои сиёсӣ агар дар ҷаҳон як воқеӣ шуд, ҳама аз нигоҳи худаш таҳлил мекунад, ҳама дидгоҳи худашро дорад, чӣ нафари огоҳ, чӣ нафари ноогоҳ. ана ҳамун масъалае ки ман гуфтам. имрӯз мо чӣ гуна корбарӣ кунем ки воқеан ана ҳамун паҳлӯҳое ки сиёсати кишвар барои солҳои минбаъда масалан баён шуд, ана ҳамонро масалан барои мардум мо дуруст возеҳ фаҳмонем ки мардум воқеан ҳам дар андешии гӯем ягон гумон ҳам набошанд ва пеш аз ҳама сухан дар мавриди бовар кардану азм гирифтану кор кардан меравад. сиёсати хориҷӣ ин аслан худ идомаи сиёсати дохилии ҳар як кишвар аст. давлатҳо дар муносибатҳои байналхалқӣ кӯшиш мекунанд ки пеш аз ҳама барои таҳкими субуту оромии давлати хеш саҳмгузор бошанд ва барои дифои он бисёртар кӯшиш менамоянд ва ҳамчунин агар дар бораи ин ҳамкориҳо агар мо вақте дар бораш ҳарф занӣ ё таҳлил карданӣ бошем, гуфтан мумкин аст ки анамин татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, анамин 4 ҳадафе ки инҷа қайд шуд, пеш аз ҳама гуна равобитҳои дипломатии Тоҷикистон барои татбиқи ё амалӣ сохтани анаму ҳадафҳо сафарбар карда мешавад ва бинобар ҳамин ҳама гуна сармоягузориҳои ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷие ки бо ҷалби ҳам институтҳои молиявӣ ва ҳамчунин он давлатҳои шарике ки дар татбиқи ин ҳадафҳо ва ё барномаҳои давлатӣ саҳмгузор мешаванд, анамин ҳадаф пеш аз ҳама пайгирӣ карда мешавад. Тоҷикистон албатта дар ин давра хуб
агар ҳадафи роҳбари давлатро агар мо назар кунем, ҳамеша нигоҳашро ҳамин аст ки бояд ҳар як шаҳрванд анами сиёсати имрӯзаи роҳбари давлат ҳукумати тоҷикистонро дуруст дарк карда тавонад. яъне масъала ин аст ки имрӯз бо назардошти ин ки то рафт мушкилот ба дастрасии захираҳои хуб ҳам масъалаи ғизо ва ҳам масъалаи об, масъалаи то рафт мураккаб шудани авзои экологии ҷаҳонӣ, то рафт анамин масъалаҳо шиддати анамин рақобати абарқудратҳо давлатҳоро бештар карда истодааст ва бинобар ҳамин ҳамеша таъкиди роҳбари давлат ин аст ки ҷавонон, шаҳрвандон бояд ҳушёру зирак бошанд. яъне ҳамон мафҳуми зиракӣ ва ҳушёрии сиёсиро аз даст надодан, яъне огоҳона қадам мондан, огоҳона зиндагӣ кардан ва ҳамчун як шаҳрванд дар пешрафту ободониву зебоии анамин ватани азизамон саҳм гузоштан аст. ва ҳатто ба таъкидам роҳбари давлат гуфтанд ки он нафароне ки шумо агар барои пешрафти давлат кӯмак карда наметавонед, саҳм гузошта наметавонед, бояд ҳадди ақал монеа нашавед. чун мо мебинем ки баъзан анамин хоинони миллат, баъзан душманоне ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд, бо ҳар баҳона, бо ҳар як аз ҳамон хуб гуфти гапҳо аз ҳамин таги нохун чиркро мебинанд ва ҳамеша кӯшиш мекунам ки ҳатто аз ҳамин паёми охирини роҳбари давлат бо чанд гуфторошон мехоҳанд нишон диҳанд ки гӯё ки кадоме аз он чизҳо дуруст набошад ё он фактҳоя қабул намекунанд. хулоса онҳо бо ин рафторашон то андозае мехоҳанд обрӯю эътибори кишварро коста кунанд ва эътимоду боварии мардумро аз сиёсати имрӯза коста кунанд ва бо ҳаминро фикр мекунанд ки мардуми Тоҷикистон ба сухани онҳо бовар мекунанд. вале мо хуб медонем ки онҳо мутаассифона ҳам динро ҳам ба он хуб амонатҳои инсоние ки гоҳо барои инсон аст, чизҳои муқаддас зери по кардан ва ҳамеша ба кори анами паст задану сиёҳ кардани имрӯза ҳукумату давлату миллат ҳастанд ва фикр мекунам имрӯз вазифаи ҳар як шаҳрванд дар арафаи 30 солагии истиқлолият ин дар соҳаи худ ҳамчун як мутахассиси хуб шудан. яъне бо як масъулияти баланд иҷро кардани вазифа хоҳ омӯзгор аст, хоҳ як деҳқон аст, хоҳ як донишҷӯ аст. ман фикр мекунам имрӯз барои донишҷӯён беҳтарин имкониятҳо аст ва ҳамчунин барои иштирок дар ин озмунҳое ки сол аз сол шумораи онҳо зиёд шуда истоданд ва дигар грантҳое ки масалан ҷудо мешаванд аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон. ва хулоса ҳар нафар бояд то ба қадри имконияти худ ба анамин амалӣ кардани ҳар як нуқтаҳои паём ки аслан ҳар як нуқтаҳои паём таваҷҷӯҳи бештар, таҳлили бештар ва амалӣ шуданро тақозо дорад. бинобар ҳамин фикр мекунам дарки дурусти анамин нуқтаҳои паём пеш аз ҳама рисолати ҳар як шаҳрванд аст ва саҳм гузоштан ин анамин мавқеъгирии ҳар як шаҳрвандро нишон медиҳад. ва аз муҳтарам Нурзода ман пурсидинӣ ҳастам, чун мо суханро аз ҷавонон оғоз кардем ва гуфтем ки воқеан таваҷҷӯҳ ин ғамхориҳое ки имрӯз аз ҷониби роҳбари давлат ба ҷавонон равона шудааст ва онҳоро гуфтем ки воқеан ояндасози ин ҷомеа гуфтем ва чун дар вохӯре меравед ҳамешагӣ қишри аъзами онҳо гӯем иштирокчиҳо ҷавонҳо ҳастанд ки масалан чӣ дар муассисаҳои таълимӣ, чӣ дар гӯем дигар муассисаҳо ва муроҷиати шумо барои ҷавонон чӣ хоҳад буд? маълум аст ки воқеан бисёр хуб баён кардед дар мавриди оне ки мо бояд қадри ин меҳрубониву ғамхориҳоро бояд шиносем. агарчи масалан ҷавон ҳаст, ғурур дорад, қувват дорад, аммо роҳ бояд дуруст нишон дода шавад ки воқеан он роҳе ки нишон дода шуд аз ҷониби ҷавон бояд дуруст шинохта шавад. марҳамат. ташаккур. воқеан ҳам худи корномаҳои муҳтарам ҷаноби олӣ ки сухан атрофи паёмашон ба маҷлиси олӣ меравад барои мо насли шоистаи замон бахусус ҷавонону наврасон як намунаи ибрат ва намунаи равшани пайравӣ аст. худи муҳтарам ҷаноби олӣ ҳанӯз рӯзҳое ки зимоми давлатдории навини миллиро ба уҳда гирифтанд ҳанӯз як ҷавони нав ба арсаи сиёсат қадам гузошта буданд ва мо ҷавонон хуб дар хотир дорем ки масалан дар соли 2020 ки як соли бениҳоят душвор гардид бисёре аз роҳбарҳои кишварҳои олам ҳатто аз утоқҳои кории худ набаромада тариқҳои онлайнӣ
давлати худа идора карданд. лекин мо аз он ифтихор дорем ки роҳбари давлати мо новобаста аз вазъи ба амал омада ба ин ё он шаҳр ноёи вилоят сафарҳои корӣ анҷом доданд, бо мардум мулоқот оростанд ва мардумро рӯҳияю илҳоми тоза дар мубориза бо ин вабои аср бахшиданд. ва худи муҳтарам ҷаноби олӣ тавре ки ишора менамоянд ки ҷавонон нерӯи созандаи ҷомеа ҳастанд ва дар фароварди паём ба маҷлиси олӣ ба ҷавонон ва ба мардуми шарифи тоҷикистон ишора карданд ки ман ба нерӯи созандаи мардуми шарифи кишвар ва бахусус ба ҷавонону занони пешсафбоварӣ ва эътимоди комил дорам ва эҳсос мекунам ки сиёсати имрӯзаи давлату миллатро ҳамаҷониба дастгирӣ мекунанд. ва дар ин маврид бо назардошти оне ки муҳлати амали стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муқовимат ба терроризм ва экстремизм дар соли 2020 ба поён расид, ба мақомоти дахтори давлатӣ дастур доданд ки барои таҳияи қисмати нави стратегияи мазкур тадбирҳо андешанд. зеро имрӯз мо мушоҳида намуда истодем ки хоинону бадхоҳони миллати тоҷик чӣ хеле ки устод ишора карданд имрӯзам мехоҳанд ки чун ҷавонои солҳои гузашта имрӯза ҷавононро тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ гумроҳ созанд ва андешаҳои разилонаи хешро ба мафкураи ҷавонон таҳмилан бор карда бошанд. ва мо ифтихор дорем ва ҳамто зимни маросими савгандёдкунии хеш муҳтарам ҷаноби олӣ ба ҳайси президенти ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардиданашон ишора карданд ки ман аз он ифтихор мекунам ки ҷавонои мо он ҷавонои солҳои 90 нестанд ва аллакай масъулияти таҳлил кардану муқоиса кардан доранд ва имрӯз аллакай ҷавонои мо як роҳи муайяну мушаххасро интихоб кардаастанд. ва тавре тариқи расонаҳои хабарӣ мо чанде пеш дар филмномаи қисмати ҳафтуми филми хиёнат таҳти унвони бешарафиро дидем ки ин хиёнатпешагон ки имрӯз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мехоҳанд мардумро ба гумроҳӣ кашанд чӣ гуна яъне як пас фитрат ҳастанд, як ба арзишҳои инсонӣ тамоман канор ҳастанд. чӣ хеле ки мегӯяд зино покзода мадоред умед ки зангӣ ба шустан нагардад сафед. ва мо ҷавонон аллакай роҳи муайяну мушаххаси худро бо роҳбарии пешвои маҳбуби муаззами миллат муҳтарам имомали раҳмон интихоб кардем. ҳадафи мо чӣ хеле ки роҳбари давлат ишора карданд зери андешаи тоҷикистони озоду соҳиби истиқлол ватани маҳбуби ҳамаи мост муттаҳид ҳастем ва намегузорем ки нохалафе бори дигар моро ба сӯи санг партофтан ба сӯи давлати азизамон раҳнамоӣ кунад. ва мо ҷавонон ҳамеша насли истиқлолу сулҳу ваҳдатем, пайравони пешвои миллатем. ташаккури зиёд. меҳмонои арҷманд, коршиносони муҳтарам, барои иштирокатон ва шарҳи нуктаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки санаи 26 январ ба маҷлиси олӣ ироа гардид, шумо шарҳу тавзеҳ додед, омада иштирок кардаш онро шарҳу тавзеҳ додед ва фикр мекунам мо бо ин барнома албатта ҷамъбаст намекунем ба хотири он ки боз нуктаҳои дигаре ҳаст ки ҳар яке он дар барномаҳои навбатӣ бозам матраҳ ва барои бинандаҳои арҷманд, барои оммаи мардум бозгӯ хоҳад шуд. барои иштирокатон ба шумо ташаккур мегӯям ки вақти қимати худро дар як надошта омада иштирок кардед. дар анҷом ҳамин нуктаро гуфтанӣ ҳастам ки воқеан ҳамешагӣ дар баромадҳояшон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мегӯянд ки ватани моро ба ҷуз худи мо дигар касе аз берун омада обод намекунад. пас ин паём барномаи фаъолияти ҳар як шаҳрванд аст ки давоми ҳамон сол иқдоми ҳар як нафар шаҳрванд муҳим аст ки барои ободии ин ватан кадом кореро анҷом медиҳад. паём барои он гуфта шуд ки воқеан сарҷамъ бошему якҷоя дастаҷамъона ватанро обод кунем. ин барномаи таваҷҷӯҳ буд. хайр, хонатон обод бошад.